Monaco Grand Prix niyo yari igezweho rero kuri iki cyumweru tariki 25 kabisa. Iyi rero akaba ari yari race ya 8 kuri kalendire ya Formula 1 kuko zigomba kuba race 23. Bari barangije zirindwi, ya karindwi murabizi yabereye mu Butaliyani aho bita Emilia Romagna. Max Verstappen arayegukana. Hanyuma rero cyari kigezweho yari Monaco. Monaco rero nta kindi cyabaye no kuyu mwana nyine bita nortis, umwongereza ariko wibera i Monaco, nawe yahise yisubiza agaciro kabisa, yari yarambuwe nawe aka Grand Prix ka Monaco aba aragatwaye nyuma yuko muri qualifying nyine ari yitwaye neza. Monaco rero ni Grand Prix mbi cyane, ibyabereye muri qualifying nibyo bigena uza gutsinda kuko nta kudepasanya kubaho, n'uduhanda dutoya cyane. Rero niwe wari watwaye qualifying, uwo muhungu mwamubonye urimo uramuha igihembo cya qualifying, iryo pine ry'uko atwaye pole position. Uwo ni umunyakoreya y'amajyepfo kabisa w'umusitari, abantu barebye filime nka Squid Game baramubonye. Uyu ni ugezweho bamwita Lee Jung-jae, akaba rero ari umusitari wagaragaye muri filime ya Squid Game. Uyu nguyu ndi wari nimero 456. No muri season ya kabiri aragaruka aje kwigaragaza nanone ngo aje kureba ibintu biberamo hari muri Squid Game. No rero wari uri hariya arimo aramuha ibihembo. So rero gusa abasitari bose bari bamanutse ya Formula 1, uwo mwamubonye yuko nta wundi kibana kubona t-shirt ya Ferrari Scuderia n'amatatuwaje, akaba ari n'umwirabura. Nta wundi mwirabura uba muri Formula 1 ni Sir Lewis Hamilton. Uyu nguyu ni kabuhariwe kabisa, yaje kuri moto. Urabizi ibikabyo bye amawini yo yaheruka kera cyane, ariko abafite igikabyo nk'ikishyaka wa mugani wa Taifa Bruno. Sibyo rero uyu nguyu Lewis Hamilton hari uyu mwana kabisa w'umufaransa, umujene w'umufaransa ugezweho bita ngo From Paris with Love. Uyu nguyu bamwita Pierre Gasly, nuko nguko bavuga mu gifaransa nyine. Akaba uyu ni umushoferi kabuhariwe witwarira imodoka n'ubundi y'abafaransa ya Alpine muri Formula 1. Nawe yari yahageze ku kazuba k'Imonaco ari kuri beach igaragaza neza. Hanyuma uwo bita kongwe Nortis wanayitwaye, dore ngo uwo yari yahageze kabisa mu dukwire yishinyikishwa avuga ati iyi ngiyi nanjye ndaza kuba nyibatwara. Hanyuma nyuma ya Nortis hakaba hari haje muze mwenyewe no Espanyol, akafite championship world championship 2005 na 2006 bamwita Fernando Alonso. Aka gahungu rero bakita Cora Pinto Franco n'akanya-Argentine, nako gatwaye imodoka y'abafaransa bita Alpine. Amubonye umwana w'umutaliyani w'imyaka 18 uri gutwara iyo bita Mercedes AMG Petronas, bamwita Kylian Antonelli. Nawe rero yari yahaserutse kabisa. Hanyuma uwo nguwo bamwita Nicky Hülkenberg. Uyu ni umuhungu w'umudage utwara imodoka bita Kiksuba, ni yari gutwara muri iyi minsi. Hanyuma ngo dore ngo umuhungu uyoboye urutonde rwa Formula 1 ni Oscarito Piastri, akaba atwara McLaren, akaba aturuka muri Australia. Charles Leclerc Starboy, turinete twe n'amajampa ya gutya na gutya. Uyu nguyu no umunyamonako utwara Ferrari. Uyu nguyu twe twamubonye ni mubi cyane Nortis. Hanyuma uyu bamwita Oli Beeman, n'akana k'akongereza kakaruki kaje uyu mwaka kari gutwara imodoka ya Haas. Hanyuma rero uyu bamwita Mr Nice kabisa, umwana w'umwongereza bamwita George Russell. Hanyuma rero mbere yuko bajya muri resi barabanje babiyereka ya filime yatunganyijwe na Lewis Hamilton ariko afatanyije n'abandi bantu bita the F1 team. Dore ngabo izasohoka mu kwa gatandatu tariki 28, kwa bangaba nyine nk'abantu bafashije kugira ngo ikorwe, kuko iriya yagiye ikorwa mu ma event ya Formula 1 Grand Prix. Abangaba babaye abambere mu kwireba, ariko namurebamo neza abashoferi bose barasa nk'abahari, ariko ntabwo turabona kabuhariwe. Max Verstappen mwebwe ari uwo mwabonyemo umuzuminga, bashoboye kuzuminga Max Verstappen ntawe nabonye amumenya arabwira ati izo filime zanyu mujye kuzirara mwenyine, ngiye kuba nikinira PlayStation. Dore ko ngo ikunda kwikina PlayStation we nta n'ikindi kintu abashaka kumva.
hagati aho rero hari umufana wacu cyangwa se umukunzi wacu atubwira ati nyaboneka mujye muduha n'amakuru ya zandani mu Formula 1 mudukubite n'amapreview nyine amakuru agiye anyuranye kuri Grand Prix bigiye kuba tugireho ubumenyi bwigiye hejuru. Ibyo rero iyo unsabye ibintu nk'ibyo ngibyo kuri ngeta mbifata nk'itegeko nkahita mbikora ku kanya ubu guhera uyu munsi nibyo bintu bigiye kuzajya biba. Uyu munsi rero mbere yuko tuninjira no muri resi uko yagenze nyirizina, ndagira ngo mbanze mbahe facts zo kuri Monaco Grand Prix, iyi Grand Prix ya Monaco nkubwira ibintu bikeya wakabaye kuba umenyaho. Ikintu cya mbere, iyi ni Grand Prix yatangiye mu 1950. Iyi niyo yatangiranye yabimburiye izindi zose, nifatwa nk'iya mbere, ni nk'ifatwa nk'umwana w'imfura wa Formula 1. Hanyuma ikaba ubundi Formula 1 Grand Prix bakabaye kwa biruka ibirometero 305, mu zindi Grand Prix nibyo birometero biruka, ariko hano biruka 260 bitewe nuko barabigabanyije, bitewe nuko uyu muhanda nyine uragoye, ni mutoya, nta bantu badepasa, urebye nabi ugwamo, mbese urabishye cyane. Ibyo rero bigatuma uyu muhanda mu gihe bakagombye kuba bakora lap 100 kugira ngo bibe 305, bakora lap 78. Hanyuma rero uwo musaza muri kubona bamwita Louis Chiron. Uyu ni umufaransa, niyo mu rusaza, niyo muntu ufite imyaka myinshi watwaye imodoka Formula 1 yabikorera hano i Monaco, afite imyaka 55. McLaren rero ikaba ariyo yatwaye Grand Prix nyinshi za Monaco hano. Ni ifite ama Grand Prix menshi ya Monaco kuko yari ifite 15, ubu akeje ubundi kaba ka 16, ariko muri izo 15 yari ifite. Ibaze yuko yari imaze imyaka irenga 16 kuko baherukaga kuyitwara muri 2008 ari Lewis Hamilton utwaye Grand Prix ya Monaco hano. Ariko nyuma y'icyo gihe bongeye kwitwara ejo bundi ubwo Lando Norris yigaragazaga, wahita bashyira ya 16. Rero McLaren yihurudinzaga ko gutwara Monaco inshuro nyinshi. Hanyuma rero abo bagabo mubona, umwe bamwita Alain Prost, ni umufaransa w'umunyabigwi cyane, ko sinzi impamvu batajya bamuvuga. No bita Ayrton Senna, ni umunyabrazil. Aba ni abagabo guhera muri za 80 kugeza 94 ubwo Senna yapfaga, ni abagabo bakubanye, ariko bikavuga yuko guhera 83 kugeza muri 94, guhera 84 kugeza muri 93, aba ngaba nibo bonyine bitwariraga Grand Prix ya Monaco. Iyo yabaga itatwawe na Prost, Alain Prost mu Faransa, yabaga yatwawe na Ayrton Senna mu Brazil. Mbibutsa yuko Ayrton Senna yaje kwitaba Imana muri 94 azize impanuka yakoreye mu Butaliyani bari muri resi ya Monza. Ibintu bya Senna nzabibabwira neza, ntago uyu munsi ari byo nari nateguye. Hanyuma rero ikindi kintu wamenya kuri Monaco, hari resi yigeze kwa muri 96 mu modoka 20 zari zatangiye resi, byaje kurangira imodoka 3 zonyine arizo zirangije iyi Grand Prix ya Monaco. Izindi zose zagiye zigira impanuka mu hagati nyine muri resi. Tuvaho ngaho rero twigire kuri resulta za Monaco. Monaco yari bishye cyane, ariko nyine ubwo ngubwo Norris abasha gukuramo resulta ziwe. Abo wa mbere Leclerc, abo wa kabiri wabo mu rugo, hanyuma Oscar Piastrito aza ari uwa gatatu, mu gihe umwanya wa kane waje kuzaho Max Verstappen witwara Red Bull Racing. Ku mwanya wa gatanu haza kuzaho Lewis Hamilton utwara Ferrari Scuderia. Ku mwanya wa gatandatu Isaac Hadjar, bwa mbere amateka ababaye wa gatandatu, atwara iyo bita Racing Bulls cyangwa se RB. Esteban Ocon utwara hasi yibere wa karindwi, mu gihe Liam Lawson wagiye muri RB nawe yibere wa 8. Alexander Albon ndetse na Carlos Sainz nibo bafunze top 10. Aba bombi ni abashoferi ba Williams. Albon ni umwongereza, Sainz akaba umwespanyol. Abangaba rero bakaba batwara Williams. Urebye muri rusange nuko nguko Grand Prix ya Monaco nuko yarangiye, itarishimishije, ariko abantu bose babifashe nk'abibwe cyangwa se babifashe nyine nk'abatararebye noza nziza.
nkagira ngo mbabwire ko hagiye gukurikizaho ya Spain, ariko hagati aho ubwo driver standing urutonde rw'agateganyo Piastri aracyaruyoboye arusha amanota 3 Norris, mu gihe Lando Norris ari uwa kabiri, Max Verstappen baracyamurusha amanota agera kuri 27. ntacyo bitwaye. George Russell ufite 99 n'uwa kane, Charles Leclerc wa Ferrari n'uwa gatanu afite amanota 79. aba bantu ba Ferrari bari kure n'aba Mercedes, sinzi ko bazapfa kwikura aha hantu. nuko nguko top 5 ihagaze. hanyuma ku mwanya wa gatandatu hakaba yibereye uwo bita Lewis Hamilton, umwanya wa karindwi wibereyeho Kimi Antonelli. Lewis Hamilton ari kumurusha amanota agera muri 15. Alexander Albon utwara Williams yibereye ku mwanya wa 8. Ocon Esteban utwara hasi yibereye ku mwanya wa 9 n'amanota 7 mu kadomo. hanyuma Isaac Hadjar uyu munyafrika ari kusiga ugenda kuri passport y'Abafaransa yinjiye muri top 10 kabisa, kuko ubu ngubu yamaze kuza amanota 15. ubwo ngubu nuko nguko Grand Prix ya Monaco isize urutonde ruhagaze. ubu ngubu bavuye Monaco ku cyumweru bazaba bari aho bita Catalonia i Barcelona kabisa, muri Grand Prix iyo bita Spanish Grand Prix ibera, ariko aho bita Catalonia niyo bazabibereye. byo ibiryoshye, habaye imihanda myiza minini, imodoka irusha iyindi, umushoferi urushunda arakudepasa akagucaho nk'inkuba ntumenye n'ikigukubise. ahangaha niho tuzenjoyingira. iba saa 9 ku kazuba, Premier League zararangiye, Serie byararangiye n'amarariga. muze twirebere Formula 1 shadori no mukino w'abasirimu usigaye muri sama.